Rom tuaw, coach o sabol me aramas pilipil kan. Eri, ikin kosoya ni melel. Ngay sabol men Christ o isocho kin likam. Ngayon saraw kin kachin kakaon kabete yech. O bilkin katete tuwan ay isocho likam ni ay sakar kita ya uwan ay bacho. Ya uwan metak pachapach me minan mongyong yech wek kisay men suskan. Kisen utukay o inchay. Ikakache nta coach en kachin karyeyela o kachore yeisang Christ. Pwa Israel en kak morkila. Israel me uya sabol men coach aranas pilipil. E kachin uyakin raila sabol me seri o bilkachin kupureta por en yang an ki sabol me lingan. Ekachin uyayong Israel sabol me inulapkan o kachkiyong Israel koson neto. Re an ki kautak melel o re alayer sabol men coach inukan. Israel me katautok en samachail me intant ako. O Christ nintuan e aramas pilwya kise Israel. Eri, kapung en kowong coach me kin kachin kakaon me koros koko lache. Amen. Isocho koskosoya me sabol men coach inowa socho poita. Pokaiten men Israel koros me uya way pilipilo. Pilkaiten katautokan Abraham koros me uya saryan coach. Po coach kachin masaniyong Abraham. Katautokan Isaac me ban uyala katautokom. Mech wewe ke makaiten Israel kan makin ibutinin tuan insanan aramas mesabol men coach seri. Po Israel kanche makin ibutinin tuan sabol men coach ino. Yei Israel makin uya katautok melel en Abraham. Po sabol men coach inowo uyawita nin lebin masan pukach. Ni anso makoneng iban puroto o Sara apan naичикията puchak emen. O kaiten ichemech. Ponen Rebecca puchak riemeno pilpapaki olchemen. Yei samachail Isaac. Apo kupuren coach en poita melel ni pilipilen emen seriko. Coach kachin masaniyong Rebecca. Melauta pan upa mechikichiko. Ekachin masani mech mon arasay kincha iputi. Mon arasay kincha uyata mekoch mao te mekoch suwat. Eri, sabol men coach pilipil wach uyawiyar sang ni pain kupure niye kachin malipe ira. Ap kaiten sang ni mekoch me ira uyata. Nintuan puk sarawi e masani. Ipakong seikot. A isaw ikailongki. Eri tame kachail pan inta. Tena coach me kachin sapu. So ko walap. Po ekachin masaniyang Moses. Ikin katakong me ikin men katakong. O ipilkin pakela me ikin men pakela. Eri, mech kaitekin tatok en anan te uyawiyan aramas. Po tatok en sabol men coach kalangan. Ponan puk sarawi e masaniyang paraw, yech karapen e kasabulu katang nan marki. Poyen kasaleta e manaman rem. O po maray en lok sali wasakoras nin sampa. Eri, coach kin kachin kalangan ong Israel, me kin kachin kupurki en kalangan ong. O epil kin kachin kakapchakaila Israel kan. Me ekin kachin kupurki re en kapchakaila. Ang yangan coach o pilsabol me kalangan. Eri, emen kumail kakacha intayong nye. Mayay tuwa mech? Eri, tama coach kakachin kapukane ki aramas me coach. Po is makakpelianta kupuran coach.
Kwa is kowe kan bakabay. Pakayan kak uwang coach. Ein poch eo mawyawi kita puel socha kan intang mawyataw. Tama ka uyakin nieta ni songan momach. Eri son uya empocho so an ke pungan plata songan puelta me ementa tangki o pil uyata empoch riao sang ni insan puel eo me kasalel ong ni tatok kasampalakanche a eo ong men tatok malakan. Eri epil tueche ren uyapen nin limen coach. Ekachin kupur ke kasaleta sapal me engyang o kalau kisali sapal me manaman. Ime ekachin kanangamayong Israel kan me milar kan sapal me engyang me nakchen laktakla. O epil kachin kupur ke kasaleta rakan sapal me lingan me ekachin kapulatong kachailer me milar kan sapal me kalangan. Kichail kan me ekachin kaunapatar en kachkiyong sapal melingan. Poye kichail me emalipe. Kaiten sangacha ren men susakan. Apil sang ren men likikan. Poyech me ekachin masani nan pukan oseya. Aramasakan makaite kin nei ipan katan kinrail nei aramas. Waya may socha pakong ipan katan ki eimon limzak. O wasaucha me iintayang rain, kaiten nei aramas kumail, rapan atan kila sapal men coach yeyas. O Isaiah pil masani tuan Israel. Mentama aramasan Israel pan chocho raseng pikan arorakan, ap memalawlaw chere rail pan norla. Wakauna pan kachin matangache kati kata sampa. Nintuan me Isaiah masanir mas. Makauna wasalapalapye, socha kachin luwe kiti ekay katauto kachail pan tuela satam. Kachail pil pan tuela komara. Israel orangamaw. Eri tamak chail paninta. Matchmen likikan me socha kun songasongan punglaran coach, rapunglar re sang ni arail poson. Ap Israel me pilipiltarkan, me kun raparapaka kosonit eo me pankak kapung rail laren coach, re ap socha tiar. Eri yakarapen mech. Puekiar lemeleme, me rakak pungkila arwewiyakan, akaiten poson. Re ap tipakalakal ni chakain katipakalakalo me puk saraw masani tuwe. Kumail kilang, ikitiyonger nan sayon chakay eo me aramas akan pan tipakalakalye. Taip eo me irail pan puputiye. Amemen me pan kin poson socha pan saroti.